Zdravo, moje ime je Ivana i danas ćemo razgovarati o materijalnom i nematerijalnom kapitalu. Također ćemo vas uputiti u informacije o važnosti nematerijalnog kapitala u savremenom svetu poslovanja. Kada govorimo o materijalnom kapitalu, kako sam naziv kaže, u pitanju je materijalna imovina ili posjed koji se nalazi u vlasništvu kompanije. To mogu biti nepokretnosti, vozila, mašine, hardveri, namještaj itd. Nematerijalni kapital odnosi se na patente, simbole, softvere i autorska prava firme. Na primjer, po smišljenju imena za moj blog Jedan frajer i Biedermeier pojavilo se pregršt salona za venčanice, agencije koje se bave istom delatnošću, dakle organizacijom i dekoracijom venčanja, koje su bukvalno preslikale ime mog autorskog dela. Tada sam shvatila da sam ubola zlatnu koku i da bi prvo što bi trebalo da uradim jeste da zaštitim ime kao slogan, to jest autorsko delo u Zavodu za intelektualnu svojinu. Dakle, nematerijalna imovina postala je posebno važna u svijetu informacionih tehnologija. Samim tim, u jednoj takvoj novoj ekonomiji znanje, veze bazirane na poverenju i saradnji su ključni faktori neophodni za dobar i profitabilan posao. Postoji ljudski kapital koji podrazumeva talenat, kvalifikacije, iskustva menadžera i drugih zaposlenih u vašoj firmi. Partnerski kapital se odnosi na ključne spoljne veze koje pokreću posao, kao što su mušterije, dobavljači, partneri, spoljni i finansijski partneri. Ovakva vrsta kapitala, zbog sve veće važnosti mreža u organizacionim strukturama, naziva se i mrežni kapital. Strukturalni kapital odnosi se na znanje koje vaši zaposleni ostavljaju u firmi nakon što odu sa posla. Napomenut ćemo još i strateški kapital. On podrazumeva znanje koje imate o tržištu u kojem se krećete i o biznis modelu koji ste kreirali kako biste se povezali sa zahtjevima tržišta. Također, strateški kapital podrazumeva i način kako da koristite preostale elemente nematerijalne imovine u svom biznisu. Ono što vas vodi kroz strateški kapital jeste cilj ka kojem se krećete. Još ćemo ovdje kao važnu tačku postaviti kulturu. Kultura i svrha predstavljaju vezivo koje spaja ostale vrste nematerijalne imovine koje smo napomenuli.